Rwanda ku munsi w'ejo delegation iyobowe na Ministre wa Siporo ariwe Madamu Aurore Munyangaju Mimoza ari kumwe na PS muri Ministeri ya Siporo ndetse n'abayobozi ba Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda bari kumwe na meya w'akarere ka Huye baganiriye n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ndetse n'umutoza aho bacumbitse i Huye. Baganira rero mu cyo bise inkera y'abahizi byari uguhiga kugira ngo u Rwanda rwongere rusubire mu mikino ya CHAN. Ni imikino u Rwanda rumaze kumenyerwamo cyane kandi rwitwaramo neza kuko byibura niho rwashoboye kugera muri kimwe cya kane inshuro ebyiri zose, yaba ari campaign ishize yabereye muri Cameroon ndetse na 2016 mu mikino yabereye mu Rwanda biri bukwa neza cyane. Muri iyi nkera y'abahizi rero Ministre wa Siporo yasabye abakinnyi n'umutoza kuzakora iyo bwabaga bakongera bagakarifiya u Rwanda muri iyi mikino. Hanyuma umukinnyi Niyonzima Haruna waje kuvuga mu izina rya bagenzi be yavuze yuko biteguye gutanga byose bagafasha ikipe y'igihugu gusubira mu mikino ya CHAN. Ministre kandi yabemereye yuko nkuko bisanzwe ishimwe ry'igihugu rihari ari miliyoni 3 z'amanyarwanda, ubwo ni 3,000 by'amadolari mu gihe babona iyi qualification bose cyangwa umwe ku giti cye. Umwe ku giti cye 3 ni nke cyane ko kuri bose zaba ari nke cyane. Ubwo rero nakazi gakomeye kuri aba basore. Abanyarwanda nabo basabwa kuzagera i Huye bakabashyigikira. Radio Rwanda nk'isanzwe rero tuzaba duhari tubagezaho uyu mukino gatanu ku kandi. Hanyuma muri iyi gahunda y'ibijyanye no gushyigikira ikipe y'igihugu hari uburyo bikomeje kugenda biganirwaho harebwa ese abafana ni gute bazinjira kandi bakoroherezwa kugira ngo baze gufana ikipe y'igihugu. Hari igitekerezo cy'uko amafaranga yashyirwa ku 1,000 ahasanzwe, hakaba ikindi cy'uko yashyirwa kuri 500, hakaba n'ikindi cy'uko ahubwo byagirwa ubuntu umufana agasabwa kugura akadarapo gusa. Tuno tudarapo tuba dutinyira ngo barabibonye muri presidential muri citizen outreach ubwo president yahoraga n'abaturage. Turiya tudarapo akaba ari ku muturage yasabwa kugura gusa kugira ngo yemererwe kwinjira muri stade ahasanzwe gusa. Hariya navuga hadatwikiriye, none hasigaye hose hakaba hakirwaho ibiciro bijyanye n'uburyo ahatwikiriye ndetse n'uburyo nyine hiyubashye. Ibyo rero biracyakomeje kuganirwaho cyo kora kuri uyu munsi, ubwo mu kanya gato ku isaha y'isa 3 abavuguriye stade ya Huye bari we bamaze kuyishyikiriza urwego rw'igihugu rushinzwe ibijyanye n'imiturire ndetse na Ministeri ya Siporo, abamaze kuyishyikirizwa berekwa kw'ibyo bari basabye ku bikorwa byose byakozwe hafi ku gaciro karenga miliyari 10 z'amanyarwanda zavuguriye ya stade. Nyuma gatoya haraza rero no gufatwa icyemezo ku bijyanye n'uburyo kwinjiza abafana bizaba biteye. Igihari abafana barasabwa rero kuzashyigikira ikipe y'igihugu Amavubi. Hanyuma reka mano kubabwira ko kandi nkuko abigarukagaho kuri uyu munsi wa none ku isaha isa 12 twakomeje kubigarukaho, Rayon Sport ifitanye umukino n'ikipe ya Mukura Victory Sport kuri stade regionale i Nyamirambo. Ni umukino ugamije gukusanya inkunga izafasha ikipe ya Mukura Victory Sport kwikura mu bibazo ifite yahanwe na FIFA nyuma yo kwirukana umutoza Bahururu mu buryo budakurikije amategeko. Bagategeko rero ko bagomba kumuha miliyoni 46 z'amanyarwanda. Aya mafaranga agomba kuyahabwa kugira ngo Mukura yemererwe kuba yagura abakinnyi kuko ifite 14 gusa. Ubwo rero iyo gahunda Mukura Victory Sport yayitekereje ityo iravuga itereka dukine n'abavandimwe ba Rayon Sport badufashe nk'abafite abafana benshi kuba hari inkunga twakusanya. Mugereyo iyi match nayo muyirebe ni ku isaha y'isa 12 uyu munsi i Nyamirambo. Tuvuyeyo gatoya reka atwerekeze mu mikino ya shampiyona yarayibaye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Chelsea the Blues yatunguwe itsindwa ibitego 2 kuri kimwe n'ikipe ya Southampton. Nicyo gituma shampiyona y'Ubwongereza iryohera benshi. Kuri uyu munsi rero hari indi mikino ikomeye iza kuba iba. Ikipe ya Arsenal iraza kuba ikina n'ikipe ya Aston Villa, nako kandi ikipe ya Manchester City ikina na Nottingham Forest. Liverpool ifite match ikomeye cyane iza kubikina n'ikipe ya Newcastle. Iyi Newcastle yiyubatse ifite imbaraga cyane. Nako kandi mu zindi shampiyona imikino yakomezaga mu ijoro ryakeye aho ikipe ya Monza yatsinzwe n'ikipe ya AS Roma ibitego 3 ku busa, mu gihe nanone ikipe ya Cremonese izamutse no yatsinzwe ibitego 3 kuri kimwe itsindwa na Inter de Milan. Hanyuma reka mabwire ko kuri uyu munsi nanone mu Butaliyani ikipe ya Juventus de Turin ndetse n'ikipe ya Napoli nazo zifite imikino ziza kuba zikina muri iri joro. Ibindi birambuye bijyanye no kugura abakinnyi ndetse no kubagurisha ku mugabane w'Uburayi